Upama ule uhlongwe bantwana benkosi phama lokubiyela undaba ezitha Nkosi yasemachumeni ukhulu ngithoba sembela ukwamvangeli nabashumayeli nabakhokheli amente onke bangcwele amen bakhonza abahle benkosi besithekiswi asibhale sengesabe inkosi ihamba kangaka ungayibingeleli amakhosi abantu abakhulu futhi-ke lo wasemachumeni ubukhosi bukhulu ngendlela esimanga ngoba usalela amakhosi enhlonipho emachumeni amen ngiyabonga kakhulu ithuba uNkulunkulu-ke nami ungikhethile nje wathi angifukisele ekhaya angazi ukuthi kanjani kodwa nje uNkulunkulu ungikhethile bantwana benkosi ngiyabonga inkulumo sengizizwela endlini manazayetha ngiyabonga kakhulu kumshumayeli wenkosi abantu ke baye bekhulume bonke abakuthandayo ngesikhathi sabo abasithandayo kodwa kuyinto ngcono asondele nganeno kuyinto ngcono umuntu asondele nganeno bese phuma ekhaya bese khuluma akuthandayo lelo elizwa la endlini mina ngizwa inkonzo kaShembe amen ukuthi abantu abaningi bayafika ulokhu uhamba wala ekhaya ngazi noma baphendulani ngisho njalo noma ngisho kahle ngathi kodwa mina ngizwa inkonzo la ekhaya ibonga inkosi amen futhi ayingisona lutho la ekhaya abantu bebengayo ehluleli lokubhuya sikhulele ibandla kuphatha ukuxakeka kuhlupheke bese uthatha intwalo yaJuly noma yakhona komshebe amen ukuthi mazungala isicelo sakho phansi uNkulunkulu abesiwakhona ukuthi amkhiphe egumbeni ukuthi azophatha inkonzo lo muntu beyiphatha inkonzo avela akhulume ngento ephele akhulume ngento ephethe uzothi uphumethela akwazi lo muntu uzothi uphumethela uyakini ukhuluma nenkosikazi yakho wahlala ngokwehlukana uthi ukhuluma nenkosikazi yakho hey baba ilokuhlule ukusiphethe uyakwazi lo muntu ekhuluma cha umuntu akhuluma phansi inkonzo angitshela hambe wenzalo endlini ekhaya bekusiza kanjalo kuleli bantu amen manje mina ngifika ngokuthi ushwayeli ngiphathele inkonzo usitshela ngamakhaya ethu asiphila kanjani bona solahla uthethule ulapha ngathi khona kusindele sekufikela endlini ngisushwayeli seluleka uNkulunkulu akhumbule emshumayela azakhulise uNkulunkulu ushuthuke isibheke isibani thina sidalwe kumnyama la ekhaya uphile kanjena nje kuphela amen isikhathi sethu thina esasibona ngazi ngalesamanje isikhathi abantu beyixwaya ngoba ngiyangizwa abantu ubaba uvamile ukudedela inkonzo ibingekho la ekhaya inkonzo yabasha nenkonzo yami lokunika abantu umbutho abakhulu sengiyangizwa abantu namuhla bethi awukhulumile kahle ungakhuluma ngedatha kakhulumile eshula abantu abancane inkonzo ifile ngoinkonzo leyo yedatha uthi ingane zihambe ezikoleni zibuyele ukuthi uma ungakhuluma ngedatha ukhulume ngento engaziyo ukuthi ugombela wenzani awuswakele kahle manje idatha ngeke lusize ngalutho idatha ngeke le akuzwithatha le manje ukhuluma ngezinto eziphethe emakhaya ukhuluma usiphethe amen inkonzo yibona kuleyo yini kuleyo idatha ikhuluma ngane ngeqala amagulu ingane phezulu kwabantu abadala ithi ngibale edatheni ithi wena noma ukhuluma ngedatha asusibanga ukuthi idatha yini le datha kuyokusiza ngathi nje ngoba family izwe wafikela kwingane le usiza ngani ngoba nayo into ezosiza amen into zokusiza ile kusibongo sakhe sisinga kanjani amen ukuthi ngitshekile noma iqondo lana into zokusiza aqala lapho edatheni usiza ngani idatha into lengane ngoba aqala ngedatha nje
hayi bekuthiwa Sishumayeli kodwa idatha libuye limizi suke ngathi mama lapha lephatha umbholo kodwa ngofakazi funa ukutshela idatha thina nathi inkonzo esikholisile amen likhona idatha awubeni idatha asifale usho njalo ebekusela lapha abantwana lenkosi uzobonga amen uzobonga lo muzi ubaba majiya siyakha lapha ePharamini sakumuzi onyazo wesijahile kanti ufike ngethango lathi mfundisi ngempela manguya elinde ngizongena lapha sathi bazongena zonke ininzi la ekhaya Shumayeli lenkosi nawo ngababa ngasho ngapha emapondweni wasilethela ukudla umshumayeli bamajiya phuma ekhaya uqala nje ukupheka kwebhodo lapho ukudla amakholo asebenza lapha manje ngithanda ukuzombonga umshumayeli phambi kwenu maNazaretha unyazi uze lombusise amen uqala nje amandla omuntu angawazi nokuqala nje walethi ngaphi ukudla ePharamini uyakhiwa umuzi baba ujahe ngendlela esimanga qala wavuza ukuthi abantu namuntu uba usefuna lo muzi wasePharamini uma ungena uyabuka uqala lo muzi ngoFebruary uyaphezulu ethandwa kuba ungena kulo ngoJuni uyakhiwa ke kuba amajila selekele lapha Phelmoor mbala lokhu umaya ngazingabika baba unika sebenze ngengizwi mangifika lapha ngakho ngithanda ukuzobonga abantwana benkosi ngokuthi ithuba ngikhalekile ngathi namuhla ngale ngezisono uma nginesikhathi wenzokuka yile lesibongo salomntwana wamajiya ukuthi abazali bakhe la bekhona bemvikele bemenzele okuhle amen ayanga nabantu futhi abakhiphi ukuthi abazosebenza manje lesha abantu lapho khona babe ngibona la usibeyo mvama ukuhlabelisa abantu mase bethanda ukukhathala ngizosekuba phakathi kwabo khona lo ngibonile ngoqhamuka ngizosekuba phakathi kwabo ngiyabonga Shumayeli lenkosi ufungile wona wedwa abantu namhlanje ucela into kuwo babuka phansi kuyo phezulu babuka phansi wakhelana nomuzi lo amuzi izembandeni lapho phakathi la waqala khona unathi lokugcina umhlaba wonke njengo usuka lapha amen kuyabonakala ukuthi unesibusiso Shumayeli lenkosi ngoba awuphikana ukuthi unezela ukuthi usenze onyazi watekela abantwana abazosebenza wasipha imali wasipha ukudla igrocery wayilethela ngayo ngawubika baba ngapha emapondweni wathi baba ungathi inkosi izimbusise lebandla elwazile umlalelo mayicela ecela umuzi wasePharamini la muzi uNkulunkulu ujahile usenzwa kubeka serveni kuwo elokuthi umuntu abavela phakathi umuntu nawo semile fika kuba amasenthi lapha ke uthe kugcineni ngabe sibese siyamboza phezulu safela sashintsha ingane zathi ingane ayikhona ngeke baba simakele yaplana lendlu phansi zathi ingane ayikhona abana umkamela nomfundisi asiwafaka lestage ukuze baba ngoba lo muzi uyathanda ukuze baba zoma phezulu mayisibusisa amen amen sekufaka istage ke lapho solo sisibambileke manje kuyafunelwa ngalapha yonke le phansi sesibambile amakamelo nje namadangulo estage akhokhiwe islab manje amen akwenzeke into enhle umuzi uqala lapha esilungwini lo amen niyazi ngeke ngichaze ngalo muzi ngabadala kodwa ngiyacela nje ngivule izandla nenhliziyo yami ukuthi asibambisane nabantwana benkosi ngakacela ngiphambi kwababa ngathi lo neblocks noma uyiwafu unale ekhaya liyise lapha nomuzi bende wasebenza wasalwafu ngoba mawuthi ukhuluma ngemali abantu ucela imali bayithi izola ngoba bangimali nje bona nje izola ngoba isinelo ingaki yabo kanti uma unikela ngeblocks khona usika landa lapha phezulu emthethweni ehlalo ifaka ushekasi yafisa ijuka imanzi isifona futhi nabi blocks kade ngiyothenga elami blocks ngicela isibusiso bake babona abashumayela babusisa abantu lona phezulu lona nashukela wabela bakunika isibusiso ukuthi baNkulunkulu bashayiswa kusakho zabaphuma bema amawula kodwa esibekile iblocks ayibona inkosi
ngizobonga-ke lo mshumayeli wenu la ekhaya nihlezi naye imisebenzi yakhe emihle siyayibona. Ngeke sikumakhelwane singethi uzoyibona ngokuthi masifonelana ngayo alizubona. Usewasakhela idamu, yabona idamu lempapa saphezulu lapha. Bese kufika idamu lababa lapha phezulu efeni. Selifika iminyaka ngisaphathisa isikhathi ukuthi ngokhotama. Ubaba wathembela kunawo umshumayeli. Wathi umshumayeli wasukuma umshumayeli nezinswa zakhe zalomuza nilungisa idamu. Njengoba kuphathisa umhlaba wonke nje lapha edamini ayilo Nkosi yamanazarete. Hayi. Ngoba ithi wampishana-ke abantwana benkosi engelulile kanti bengiyaleyo ngiyangithanda ukulalela. Inkosi engithungile ngingazi ihlabelo sakabakwayo. Yazi ukuthi ukuhamba futhi imbili. Hayi uzohlala nezwe elihle abantwana benkosi naseniyobusisa nje. Ihlelo sa-8. Usithina nje ovunyelwa umoya ngikhethe nje noma ngabe ubani. Ovunyelwa nje umoya sithibe. Ihlelo kodwa sitsheliwe abantwana benkosi imsamo yethu. Hayi ngizulukile nami ngiyoxoxa la ngiyakhona. Inkosi ibusisa